Ka Northeast Adventist University kli terchi negasngi dalek buram gaya ka World Physiotherapy Day namo kasngi wakun mo kerpang yaki bakre kam ki physiotherapist wa em hakalin sodang ka perthai hajrong i em benta yang ki uwanra i chai ikhia yaki bakujun we open yo le irukam im walai loit kam juman gi hagani kasngi dewan sekhilang umantri ka sarkar jalla ukarmen shilla ka Dr. Andrea Shilla, Orthopedic Physiotherapist District Yearly Intervention Center Juai. Hey emlang ka Dr. Jemima Marak, Liaison and Development Officer, Northeast Adventist University. U Dr. Paul Bahajan, Vice Chancellor, Northeast Adventist University. Wa kiwi-kiwi ha kayalang wapalay da ka Piralin Karkongor. Neliang ka Northeast Adventist University chim gale ya ka kabu upan sengaw thu pajba. Langba ki presentation. Hayato wak osteoarthritis namo ka kejutman wai ka Dr. Junita Kendai PTHOD Physiotherapy Department Northeast Adventist University hay kalam ya khmat yongka ong harogo wayai ni kejut pon rap yo ki wada herta Neite u Dr. Nishwa LS Nongtudu Assistant Professor Northeast Adventist University waga NEAU da kalam u hajrong gapang Pathophysiology and Medical Management of OA, u Dr. A. Kendai, PT Assistant Professor Northeast Adventist University, Kelamu Hajrang Gapang, Physiotherapy Management of OA, Katwa ka Dr. E. Pasi, PT Consultant Clinic, Physiotherapist Yalong Civil Hospital, Kawaman le ka Assistant Professor Northeast Adventist University, da Kelam ko Hajrang Gapang, Prevention and Advice for OA. Ukermen shilla heklam yung o e ro o yaka Northeast Adventist walang ba ile buram gaya ni kasngi kipaj ba le utip ki ye chakri wa kerpang yung ki nay baha ka maman kat ni emlut ki doktor wa pure bnia ya kawan ka jai kejun hejo ipor wat o hi semen le sngaw mantoy baha o wo yo em lang hagani kasngi ka Dr. Andrea Shilla kam ka physiotherapist onggo wadap ka dimensim wakmen ukre yakni ka kam Nei baha wayo kaya kalat uyarap yaki bro wayo biang ki sa chisin ya im wakmen walai loit wat hado ki wamye de walai le. Hejo ipor sa wakmen gale wa ka physiotherapist course to ka wada em hakani ka university. Hei waki kena ka district wa emi ang not yakani ka lain mendub de ki walai sa jengay na jerong wa penduna ko ya lut isep yong ki bay ki pa. Hagani ka singi da waile ya ka electrotherapy lab da samle yaki khusnam chagi wa job ha ka yakop poster competition hejan med yong gani ka singi wanda em ka free health check up nei banta ki wa chongchnong ka khri terchi ki wa da wan hado kamwa ar phawingon